utekereze umuntu bari bazi ko avuga ijambo ry'Imana. Uyu munsi niwe wicara kuri YouTube ateranya abantu ari mu matiku. Birababaje cyane ukuntu wari umuhanuzi ukomeye, abantu bose bemera, abantu bose bagira bate, abantu bose bizera, bakizera ikikurimo. Kuko buriya guhanurira umuntu iyo bivuye ku mutima ukanizera n'Imana ukagenda ku ijambo ry'Imana, wa muntu wahanuriye akizera, Imana ikora igitangaza. Nuko twebwe tubyiyitirira. Ku ikoranabuhanga rero buri muntu aragufata akagutegeka akakuyobora, nawe ugakoresha amarangamutima bikagutera na depression, ukavuga uti mu by'ukuri ati nashizeho ikiganiro kirebwa n'abantu 2 cyangwa se 3. So abantu rero b'abakozi b'Imana batwawe na views kwa kundi babivuze, ntatekereze wa muntu umwe, sibyo ashobora gukizwa kubera ashobora gukizwa akanahabwa umugisha kurusha abantu miliyoni barebye ikiganiro badafite icyo bamaze. Bya bindi bakoraga, witegereze neza, bimwe bakoraga mu nsengero by'udutwiko byo kugenda biba abantu, ubabyimuriye ku ikoranabuhanga, YouTube, TikTok, Instagram, ariko cyane cyane TikTok ubu ngubu niyo benshi bibereye. Ibyo bintu rero uri gukora ku ikoranabuhanga, ibyo bintu uri kuvuga, ubutumwa uvuga ejo umwana wazakura abashe kwiga Bibiliya avuga ati burya papa nuko yareshyaga abantu. Ikintu umunsi kijya kintangaza n'amatitre bandika, ugasanga ashize ngaho igititre kidahuye n'ibiganiro yakoze, ukarondera ya titre yanditse, ukarondera aho bihuriye n'ikiganiro cyakozwe, ukabona nta na hamwe bihuriye. Ukumva birababaje kubona umuntu yamenye Imana yitwa ngo ariko aratanga ubutumwa mu ikoranabuhanga. Ubundi jema niyumvira yuko umukozi w'Imana ari gutanga ibiganiro mu ikoranabuhanga, haba kuri YouTube, Instagram, YouTube, si kugira ngo aronke amaviews, siko byari bikwiye kumera. Buriya abo witwa ngo n'abakozi b'Imana ni baba bagifite etiketi y'ubukozi b'Imana, kandi kontra zabo zararangiye. Yego, navyo birashoboka. N'abakozi b'Imana, abana b'Imana rero no kuri social media urababona. Umwana w'Imana abatakase, umwana w'Imana abavuga ibya papa we, umwana w'Imana abavuga ibyiza bya se, abayamamaza ibikorwa bya se. Bitandukanye n'abakozi bagenda bitapa ko bashoboye akazi kugira ngo babone akandi kazi. Byagorana gusa na Yesu utabana nawe. Hari umupapa nkunda cyane w'umusirikare nkunda, kandi nawe ndabizi neza ko ankunda kandi akunda kungira inama. Nkunda umutima we ko akunda Yesu cyane. Uramuzi nitwa Muvugirana. Ntabwo wagendana, ntabwo abantu bakubona mu Yesu utabana nawe. Impamvu Petero bamenyaga imvugo ye, haleluya, ndumva ntangiye gufashwa. Amen. Impamvu Petero bamumenye ugati cyakoze imvugo ye iramugaragaza ko abana na Yesu. Shalom, shalom bakunzi b'ikiganiro Inanga ya Dawidi Show. Twongeye kubaha mwaramutse, tubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Uwo munsi twongeye kugaruka hano kuri kamera yacu kugira twongere kuganira namwe. Tubaha ikaze abari hafi n'abari kure, abakunzi bacu, mwumve mwiyumva neza. Uwo munsi tuza kuganira ku ikoranabuhanga mu isi, agakiza. Tuza kuganira ku agakiza mu isi ikoranabuhanga. Twatumiye kandi Edi Kamoso, araza kugira icyo atubwiye, turaza kugerageza kubiganiraho, twumve ku gakiza n'ikoranabuhanga muri kino gihe bihurira hehe, byojana gute, umuntu yamenye Imana, yubaha Imana
yobigendamo gute muri iryo koranabuhanga ry'iki gihe. Imbere y'uko rero dutangura ikiganiro cacu, reka Edi abanze asengere nawe kuri ikiganiro cacu. Urakoze cyane Ani. Data, turagushima, turaguhimbaje, uri Imana nziza, tugushimiye ko wongeye kudushoboza, kutubashisha kubasha gukora iki kiganiro muri iyi minsi turimo ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga riri kugusha benshi, riri kuyobya benshi, riri no gutunga benshi. Ni nayo mpamvu dusabye kugira ngo Umwuka wera adufashe kugira ngo tubashe gusobanukirwa, uje kuduha ibishobora gufasha abantu badukurikiye bari hirya no hino. Dusabiye umugisha abantu bose badukurikira, dusabiye umugisha abitanga kugira ngo uyu murimo ubashe gukomeza mu izina rya Yesu Kristo. Abatwibuka bose, yaba mu buryo bw'amasengesho n'uburyo bufatika, abatanga support hirya no hino, tubasabiye imigisha. Mana, ubaha imigisha, ubagirire neza. Nsengeye umuntu wese ushobora kuba uri kureba video aka kanya urwaye, yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga zawe zimukoreho. Mana, ndakwinginze ushobora kuba amaze iminsi igihe kinini adafite urubyaro, umugirire neza. Mana, ahabwe urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo abaganga bananiwe bikoreke mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana yacu. Bafite ibibazo bitandukanye, abashonje bagaburire, abadafite ibyo kwambara ubambike, kubw'icyubahiro cyawe. Mana Data mwiza, sabiyani umugisha, ujye kuyobora ikiganiro, nanjye ugiye kuvuga, twese ujyane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane Edi Kamoso, duhaye ikaze abari kubakurikira ikiganiro cyacu n'abazogikurikira. Turabanezerewe kandi twizera yuko ibiganiro byacu bizogenda bibashimisha mu buryo buca ngo buriya. Kora subscribe, kora share, hanyuma ugire commentaire, utubwire ibyo twohindura nuko twabikoze neza cyangwa nabi. Navyo bizodushimisha ko bizotuma tumenya ibyo duhindura cyangwa tumenye nuko dukomeza ikiganiro cyacu. Umunsi nko twabibabwiye, tugiye kuganira mu kugakiza mu isi y'ikoranabuhanga. Edi, agakiza mu isi y'ikoranabuhanga bihurira he? Ni gute umukristo yo kwitwara muri ino si y'ikoranabuhanga rigeze kure cyane? Urakoze cyane Ani. Icyambere, reka tubanze dutekereze ku ikoranabuhanga. Tubanze tuvuge ku kamaro kayo. Yego. Ikoranabuhanga ni ikintu cyadufashije cyane, cyafashije, reka tuvuge, itorero n'igihugu, sibyo? Yego. Kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kwamamara cyane. Mu by'ukuri n'abaritekereje bagize neza, kuko byatumye ubutumwa bubasha kugera kure, amakuru agatangwa mu gihe gikwiriye, ku buryo gushaka umuntu cyangwa se kwandikira umuntu cyangwa se kuvugana n'umushumba wawe bitanagusaba byibura no kugira ngo ubashe gutonda umurongo ujye uvugana na pasiteri. nka bya bindi bya kera twagiraga gutyo, ugasanga dutunze imirongo kugira ngo tuze kuvugana na pasiteri. Ariko ikoranabuhanga ryazanye ikintu gikomeye cyane, bituma ibintu bibasha kwihutisha ibintu. Hariho ibyihuta mu byiza, hariho n'ibindi byihuta mu bibi. Aho rero nicyo kintu tuza kuza kureba ikoranabuhanga, uburyo byihutishije ibintu mu byiza, bikihutisha n'ibintu mu bibi. Ariko ikoranabuhanga navuga ngo ni ikintu cyiza ku muntu ugisobanukiwe, n'umuntu ubasha kugikoresha neza, cyane cyane mu kugira ngo abashe gufasha igihugu, umuryango n'itorero. Urakoze cyane Edi. Ikoranabuhanga ni ryiza kurikoresheje neza. Imana ishimwe yuko ubutumwa uwo munsi buravugwa, kandi hari abantu batazoronka ico bireguza ngo ijambo ry'Imana ntibaryumvise. Jewe ico nshima Imana uwo munsi ku ikoranabuhanga, nuko riko rirafasha abantu kuva mu byaha no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana ishimwe ku bw'ibyo. Ariko ikindi, nubwo riri gukora ibyo, ariko hari aho ririko rirangiriza cyane cyane ugwaruka. Uwo munsi ikoranabuhanga
ryabaye nk'ikiyobyabwenge mu bantu barikoresha nabi, ugasanga abantu bari kurondera amavyuzi, niko novyita. Muri uko kurondera amavyuzi hari ikintu kimwe ntakunda mu bantu bakora ibiganiro, hari n'abakora n'ibiganiro vya gospel, usanga bashizeho titre, we akiyumvira ngo iyo titre niyo iri butume ikiganiro kirabwa cane, agashiraho titre y'ikinyoma. Eske mu bantu bakora ibiganiro vya gospel bari bakwiye nabo kwitwara uko nguko? Buriya reka nkubwize ukuri, urinze ubona umuntu ashyiraho ibintu by'ikinyoma ku ikoranabuhanga, niko kamere imeze, sibyo? Muri iyi minsi reka tuvuge nko mu Rwanda, urabona ukuntu habayeho ikibazo cyo kubasha guhagarika amwe mu matorero yakoraga nabi cyangwa se atujuje ibisabwa. Nyuma yaho nibwo wabonye ko ibintu bihise bihindura isura. Abari abapasiteri binjira muri entertainment, muri showbiz. Iki twivuga butumwa, bo barakubwira ngo iyo uganiriye nabo, na benshi bakunze kunyandikira barambwira ati ariko Kamoso ufite abantu benshi bagukunda, wajya ukubita showbiz, ati uzwi no muri showbiz ugire. Ariko kuko mfite mission nahawe, nsobanukirwa yuko ikintu jyewe nkeneye sinkeneye masi. Kera nibwo numvaga yuko kuba mfite abantu benshi cyane nkakubita concert muri stade bakishura 5,000 amandi 3 nkumva nakubita mu masala ko makomeye, ngo bitaramo nkabona ko ibintu bimeze neza. Ariko siko biri, naje gusobanukirwa yuko atari ko biri. Urabizi neza ko nari mfite Instagram, nari mfite YouTube channel imaze gukurikirwa n'abantu benshi. Nitanga ku iyo mpamvu kubera yuko hariho abafana kandi bashaka kuntegeka ibyo bo bashaka. Sinzi niba ubyumva. So kwikoranabuhanga rero buri muntu aragufata akagutegeka akakuyobora. Nawe ugakoresha amarangamutima bikagutera na depression, ukavuga uti mu by'ukuri ati nashizeho ikiganiro kirebwa n'abantu 2 cyangwa se 3. So abantu rero b'abakozi b'Imana batwawe na views kwa kundi babivuze, ntatekereze wa muntu umwe, sibyo? Ashobora gukizwa kubera ashobora gukizwa akanahabwa umugisha kurusha abantu miliyoni barebye ikiganiro badafite icyo bamaze. Njyewe ngendera ku kintu kimwe, aho kugira ngo ikiganiro kirebwe n'abantu 100,000 ku munsi, cyarebwa n'abantu 2 bahindutse bakabona nimero ya telefone hariya, ukunda kubibona she. Nuko ngo ukabona n'abantu 2 bakurikiye ikiganiro, agahamagara ati man of God, Imana iguha umugisha, nakuri iki kiganiro numva hari ikintu gihinduye ku buzima bwanjye. Sibyo? Yego. Hari ikiganiro twigeze gukora rimwe njyewe nawe, sibyo? Ni cyakurikiwe n'abantu benshi, ariko urabizi ko twabonyemo abanyamahoro bazima. Sinzi, urumva abanyamahoro bazima abataguherukaga bakavuga ati yo amini tuguheruka, bimeze bite, ubuzima bimeze bite, urumva? So icyo kintu rero ikoranabuhanga abantu bazigikoresha mu buryo butari bwo. N'abakozi b'Imana tuba dukwiye gukoresha ikoranabuhanga nk'uko mpagaze hano. Ubu tumaze gusenga, mbanzi neza yuko hano mpagaze mu nzu y'Imana, mpagaze kuri altar, mpagaze imbere y'itorero, ndi kuvugana n'itorero rya Kristo, ndi kuvugana n'abantu bifuza guhinduka, ndi kuvugana na babandi bamwe urumogi byabananiye kureka, nkababwira nti birashoboka yuko wabireka, nkaguha ubuhamya bw'abantu babiretse. Yewe nanjye nkakubwira nti nanjye iki ngiki cyari cyarananiye, ariko byarashobotse yuko tugira dute tukireka. Mu gihe rero abandi rero ikoranabuhanga aho ryaziye rero ritangiye gutanga amafaranga, abantu bahinduye direction. Uzasanga benshi bya bindi bakoraga, witegereze neza,
bimwe bakoraga mu nsengero by'udutwiko byo kugenda biba abantu ubabyimuriye ku ikoranabuhanga, YouTube, TikTok, Instagram, ariko cyane cyane TikTok ubu ngubu niyo benshi bibereye. Byagiye biranasunika gukorerayo n'amakosa menshi, ku buryo kugeza ubu nubwo babihorera, kuko ntawe ufite uburenganzira kuri page yawe cyangwa se iki, urabyumva, ariko iyo hakoreye icyaha urabihanirwa. None bizagutangaza n'ikindi gihe usanga hari abantu bakoreye amakosa ugasanga bagiye muri gereza. Kubera iki? Kuko abantu bibwiye ko ikoranabuhanga ari ahantu wavugira ibyo ushaka. Ariko rero ntibibuke yuko ibyo uvugiye ku ikoranabuhanga bigumaho birabikwa. Ibyo bintu rero uri gukora ku ikoranabuhanga, ibyo bintu uri kuvuga, ubutumwa uvuga ejo umwana wazakura abashe kwiga Bibiliya avuga ati burya papa nuko yabeshaga abantu. Abantu benshi n'abakozi b'Imana bakora ibiganiro bya gospel mu ikoranabuhanga, ikintu uyu munsi kijya kintangaza ni amatitire bandika, ugasanga ashize ngaho igititire kidahuye n'ibiganiro yakoze. Ukarondera ya titire yanditse, ukarondera aho bihuriye n'ikiganiro cyakozwe, ukabona nta na hamwe bihuriye. Ukumva birababaje kubona umuntu yamenye Imana yitwa ngo ariko aratanga ubutumwa mu ikoranabuhanga. Ubundi niyumvira yuko umukozi w'Imana ari gutanga ibiganiro mu ikoranabuhanga, haba kuri YouTube, Instagram, YouTube, si kugira ngo aronka amaviews, siko byari bikwiye kumera, ariko ni kugira ngo umuntu akizwe n'ijambo ava yumvira aho hantu. Rero kubera iki ziriya titire arizo bagomba kurisha iturufu, bakagomba ko umuntu agomba kuraba ikiganiro kubera ko yabonye iyo titire ihabura, ituma umuntu umenga yoca yugurura iyo YouTube. Kuki batobikora neza bagashiraho titire iruhura, igatuma umuntu akugurura ibyo yumva kandi akumva bya bindi ya titire ijanye n'ikiganiro cyakozwe. Hariho nigeze kubibaza arambwira ati rero iyo ushizeho titire isanzwe iriho Matayo 5 kangahe, iriho Abaroma kangahe, ntawe ubireba. Ariko iyo uvuze ngo ye baba we atuzi ko twiboneye Yesu mu rusengero n'uru, ibimuga byahagurutse, sibyo? Babari kure ntabwo bavuga mu Rwanda ibimuga, bavuga abafite ubumuga, nuko Bibiri tubwira ubumuga. Ati rwose byahagurutse, agahita afata ifoto y'ibitabereye muri urwo rusengero byabereye ahandi, akayishyira kuri screen kugira ngo ugire ute uyufungure. Ibyo byaje kubera iki rero? Kera ntibyabagaho, byaje kuva igihe social media zari zitangiye gutanga amafaranga. Abantu bamenya ko izi social media zitanga amafaranga. None ukuvuga ngo utayirebye utayifunguye nta kintu ushobora kubona. Bituma abantu batangira no kubeshya ibyo bakoraga. Ariko icyo nshobora kubabwira ani ikintu cyose dukoze tukikitirira Imana. Nimba turi hano turi kuganira ikiganiro turi abakozi b'Imana, amagambo yose tuvuga Imana irayandika, kandi ibyo dukora byose tuzabihemberwa. Amagambo yose tuvuga agira uruhare, kuko Bibiliya tubwira ko ururimi rurica rukanakiza. Urabyumva? So rero nimba wanditse iyo titire uri umukozi w'Imana ukabeshya abantu, uri umunyabinyoma. Nkunda mu Kirundi iyo bavuga ngo ugira gutse ucirwa na benshi ugatota. Gucirwa amate na benshi, ucirwa amate na benshi ugatinda ugatota. Hajye rero umuntu ashobora kuvugurura iriya YouTube akabona titire ngo ba
yajya kureba ikiganiro agasanga nta jambo na rimwe ryavugiwe muri icyo kiganiro. bihuye n'iyo titire Uratekereza umuvumo umuntu akuvuma n'ukuntu yakwizeraga. Arakuvuma, ibaza abantu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 bose bakubane gati ariko mwabaye mute. Utekereze umuntu bari bazi ko avuga ijambo ry'Imana. Uyu munsi niwe wicara kuri YouTube ateranya abantu ari mu matiku. Birababaje cyane ukuntu wari umuhanuzi ukomeye, abantu bose bemera, abantu bose bagira bate, abantu bose bizera, bakizera ikikurimo. Kuko buriya guhanurira umuntu iyo bivuye ku mutima ukanizera n'Imana ukagenda ku ijambo ry'Imana, wa muntu wahanuriye akizera, Imana ikora igitangaza. Nuko twebwe tubyiyitirira. Ariko noneho izi social media turi kuvuga agakiza mu ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo byatumye abantu bamwe batangira kubeshya n'ingeso zitari zizwi zihita zigaragara. Sibyo? Uyu munsi agakora ikiganiro akavuga ati yo nanditse titre ihabura, kandi akumva muri we bimeze neza. Eddy Kamoso barwaniye kuri kamera n'umugore we. Ibaze. Uratekereza? Bagafungura bagasanga ni ikiganiro twakoze bisanzwe. Ariko umva, so ni ukuvuga ngo iyo abantu batabonye ibyo bintu, iyo scene muri video, oya barayugurura bakayumva ko bakomeza kumva, bakomeza kumva ko barebe ko baza kugira hahandi. Oya nyene bobo babikora bavuga ati abantu benshi batabonye izo titre ntibaza kugurura. Ariko ukibagira ko umuntu ashaka kuyugurura, agenda yuguruye nkasanga ibyo bintu ntibirimwo, sisiba no gukomeza kuyira. Wowe noneho ugira n'umujinya ari byinshi utanafungura uvuga ati yamaze kubona ibititre biri aho ngaho. Ni kubera iki rero niho ntuze kubwira abantu, mu by'ukuri iyo ubona titre ihabura uzamenye ko harimo ibinyoma. Ukabona umuntu ngo yo ariko ibikabyo ntabwo muri Yesu tuba tugomba gukabiriza ibintu. Yesu ibintu byonyine birikora. Rero ikoranabuhanga ryatumye abantu benshi bata umurongo kubera gushaka views zinjiza amafaranga. Naho ngaho kuko urabizi neza yuko namwe abakristo mutakiduha ku maturo ibya 10 nibo kibitaga. Rero uyu mupasiteri rero agize gutya akabona abantu benshi baramureba avuga ati reka nongere mpabure. Nibyo byatumye abantu benshi bari gukora amakosa ku ikoranabuhanga. Ariko nanone bamenye neza yuko ibintu turi gukora kuri social media igihe cyose kidafitiye akamaro Imana, igihugu n'umuryango, ntacyo bimaze. Ikindi kintu avuga kibabaje muri kino gihe c'ikoranabuhanga n'ukuntu abakozi b'Imana binjiye mu isi cyane. Ugasanga bari donc barashaka kwigira ku bisi, kandi bo mission abakozi b'Imana uwo munsi bafise yo guhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu. Donc abantu bo mu isi bari gukurikira isi cyane bakagiye kutwigirako, bakagira ico batwigirako. Ariko uwo munsi siko biri, kuko usanga abantu bitwa ngo n'abakozi b'Imana basigaye batukanira kuri social media. Buriya abo witwa ngo n'abakozi b'Imana ni baba bagifite etiketi y'abakozi b'Imana, kandi kontra zabo zararangiye. Yego, navyo birashoboka. N'abakozi b'Imana kuko hari igihe umuntu ushaka kubona umenga aracari mu murimo w'Imana kandi yawusohotse nk'uko pakera. Impamvu ibyo byose bikoreka, iyo uri umukozi uhabwa amasezerano.
ushobora gukora ushobora guhabwa contrat indeterminée cyangwa se bakaguha contrat y'imyaka runaka. Rero iyo rero ugize gutya ya contrat yarangira bigwenda kubera amakosa wakoze, ukomeza kwiyitirira icyo kigo. Abantu bakazingura uracyakora muri cya kigo kandi contrat yawe yararangiye. Yego. Aho nkorera kuri TV10 sibyo, dukora ibiganiro imbaraga mu guhimbaza, ndabikunda cyane. Iyo usezeye sibyo, iyo usezeye barandika bakagushimira. Kanaka Kamonso Edgar, nta kintu umukozi wa TV10 twabanye nawe amahoro n'ibiki byose, okay warakoze ku murimo wakoze. Uri kumva? Ibyo ni ukuvuga ngo amasezerano abarangiye, ngiye gushaka ahandi nkorera. Ibyo ni icyitwa umukozi. Bitandukanye n'umwana. Abana b'Imana rero no kuri social media urababona. Umwana w'Imana abatakase. Umwana w'Imana abavuga ibya papa we. Umwana w'Imana abavuga ibyiza bya se, aba yamamaza ibikorwa bya se. Bitandukanye n'abakozi bagenda biyitapa ko bashoboye akazi kugira ngo babone akandi kazi. Sinzi niba ubyumva. Yego. Abo rero bagenda bakora kuri social media ngo n'abakozi b'Imana, n'abakozi nyine. Si abana b'Imana. Abana b'Imana bamamaza Imana, bamamaza Yesu Kristo. Ariko abakozi b'Imana bagenda bitapa bigaragaza bavuga ati jyewe ndaguhanurira, Imana igakora ibitangaza. Uzabona no kuri TikTok hariho n'igihe umuntu abeshya gutyo ukavuga uti ubu buhamya nubwo ikinyoma. Noneho no kuri TikTok biroroshye cyane yuko navugana n'umuntu nkavuga ni rero ko ibi nibi uze kuvuga gutya ko nagusengeye, urabyumva, tujye live utaguha ubuhamya kugira ngo abandi baze bagire, nyuma yaho twite abantu batangire bature. Okay. Uri kubyumva? Uko kuntu ndacyakomeza. Ni ukuvuga ngo ari live akagerageza gushaka abantu, kuko kuri TikTok n'umumenyi cyangwa se kuri social media ntumumenyi, ajya live akavuga ati ngewe waransengeye ibi nibi rakubira. Abantu kuri mbuza rero bagahita birukira ko abantu benshi bazi neza ko ntibakiba mu nsengero, birukiye ku ikoranabuhanga. So bakomeje gukora ayo makosa, ibyo byaha bikomeza gukorerwa hari. Abo rero n'abakozi b'Imana, si abana b'Imana. Abo bakozi amasezerano yabo yararangiye. Ariko abana b'Imana aravuga Yesu ukamwumva. Ntatinya kuvuga ngo Yesu aragukiza uyu munsi ngo yanditse reka. Ariko umukozi uwo contrat yarangiye arandika akavuga ngo Prophète Kamoso yahanuriye umuntu, ibitangaza birakoreka. So ibi rero ndi gukubwira, abana b'Imana kuri social media bo baracyavuga ukuri. Abakozi b'Imana baritapa kugira ngo bakundwe. Ngo haracari ibihumbi bitarafukamira abayani. Yego. Uko n'ukuri. Nubwo hari habitirira ko bagikorera Imana, kumbure barabisohotse muri kuva kera, ariko icyo dushima Imana nuko hakiri abakozi b'Imana bazima. Yego. Bagivuga ubutumwa bwa Yesu kandi abantu bagakizwa. Imana ishimwe ku bw'ivyo. Hanyuma ngo ikindi kintu nagomba kubaza, uku kuntu gutakaza rezo kuri social media nibyo byaravuye ku gufungwa kw'amasengero, ko tuzi ko kare bitari vyinshi nk'uwo munsi. Okay. Cyangwa uko gufungwa kw'amasengero bikaba byatumye ahubwo tumenya icari cinshije mu bitwa ngo n'abakozi b'Imana kandi atari abakozi b'Imana. Yego. Urumva bo
buriya ingeso, ushaka kumenya ingeso y'umuntu mushyire kuri spotlight y'umumenyi. Ani urabizi ko dukunze guhura n'abantu benshi bakakubwira ngo Edi ngo yagira ubwenge yari gufungura itorero, ubu ngo bafite itorero rinini cyane ubwo igikundiro ati yarazubaye. Abafite ama etage hano mu mujyi wa Kigali, ariko ntabwo mission yanjye ko ari ugushaka amafaranga. Iyo nyashaka nari kuyabona kandi menshi. ngo niyo mpamvu ukenya. Yego, ndibuka yuko hari umuntu yabikubwiye turi kumwe. yego, ngo wowe ngo niyo mpamvu ukenye, kuko ngo wari kuba ufite ama etage. ata ama etage hano tufite Range Rover nka zingahe, urabyumva. Ariko ntabwo ariyo mission yanjye. Mission yanjye ko ari ugufasha itorero ry'Imana, ko ari ukubaka imitima y'Abanyarwanda nyuma y'ibibabaro, nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, abantu bari barababaye. Imana inkoresha muri icyo gihe. Ani nkubwije ukuri, iyo nza gutambikira ntajya mu muhamagaro utari uwanjye, simba nkiriho kugeza kuri uyu munota. Simba nkiriho. Nabaye ni Burundi, urabizi. Mission nari mfite niyo nakomeje gukora. Iyo ntambikira nkajya mu bindi bitari ibyo Imana yampaye, sinari kubaho. So rero nari gufata nkajya kuri social media nkavuga, sibyo? N'ubu turacyafite abanyamahoro, turacyafite abantu. Ani reba iyo dutangaje tuvuga tuti turashaka gukora veye, nitumaze gukora Marriott kangahe, hafi kabiri kose, sibyo? Hari amatangazo ujya wumva dutanga ntayo. Uzi impamvu se? Na sale yuzura abantu bakaza muri veye, Marriott ikuzura. Haracyari abantu bagikeneye ijambo rizima, haracyari abantu bagikeneye kumva bwa butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bubigisha kwihana ibyaha. Ibyo rero benshi ntibakibikora. Niyo mpamvu usanga bagiye kuri social media ingeso nyinshi zihita zigaragara sasa. Kubera iki? Kubera karobine kafunzwe. Aho rero robine yafunzwe, baravuga ati aha, okay, ubu ngubu insengero zirafunze, reka tujye kuri social media. Aho YouTube iri buduha amafaranga, cyangwa se X, ahantu hose, kandi bakababwira ngo rwose genda byibuka hari umuntu wigeze gukora ikiganiro turi ahantu, amaze gukora ikiganiro, umudirector, umuntu wari mu kuyobora ikiganiro nk'uko nguko kuyobora ikiganiro, akavuga ati ikiganiro ntabwo kiza gutwika. So bashaka ikiganiro gitwika, ntibashaka ijambo ritwika bazima cyangwa badayimoni. Donc abantu ubu munsi bari mu gatwiko. Ariko bari kwitegura umuriro. So ikoranabuhanga rero tugomba kurikoresha neza, na cyane cyane ku bana turi kubyara. Reka nongere mbwire n'abantu babuza abana bavuga ati ntimukapime. Oya, bigishe. Mbaho urugero, abana bacu ntabwo twebwe tubabuza kujya kuri telefone, tubabuza kujya kureba amateleviziyo, ahubwo icyo tubakoze twabaje kubigisha kugira ngo umunsi umwe batazahura n'aya masega agenda yiba cyangwa abeshya abantu kuri social media, benshi bagenda bagahuriramo n'ibibazo. Okay, urakoze. Uwo munsi dukunze kumva ngo ikoranabuhanga ryabaye ikiyobyabwenge mu bantu bakuze, mbese no mu bana. Aho tugeze aho hantu, ni gute ikoranabuhanga ryokoreshwa mu kuri no mu mwuka ku bantu batari ko baritirira Imana uwo munsi, batari ko baritirira abakozi b'Imana, kumbe batagikorera Imana. Abo bazima bagisigaye, ni iki bokora kugira ngo iri koranabuhanga by'ukuri baribyaze umusaruro, kugira ngo
abantu ahubwo barushirizeho kumenya Kristo, kuko muri kino gihe abantu bakeneye Imana gusumba uko bari bayikeneye mu bihe biheze. Kuko niba bitagenze gutyo, iri koranabuhanga riraza kudushikana, biraza kutuganisha. Bitageze gutyo byatuganisha habi cyane, ya ku gihugu no ku muryango, famiye. Icyambere tugomba gukora, tugomba kwirinda gutakaza mission twahawe. Kwera tubwira ngo nimugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba abigishwa banjye, uzizera mu mubatize mu izina rya Data, Mwana n'Umwuka Wera. Nibyo birashoboka, kuko nk'ibiganiro tuba turi gukora tuba tugira inama abantu ibintu bibubaka, ikiganiro ashobora kumva agakuramo ikintu kizima. Ariko mission yacu ntabwo tugomba kwisanisha n'ab'isi nk'uko kundi babivuze, ahubwo isi igomba kutwigiraho. Isi igomba kutwigiraho uburyo tuvuga, uburyo tugenda, sibyo? Ese wabuze impamvu abapagani babambye Yesu bamenye Petero? Kuko yasa nawe. Yasa nawe. Kuko bavuze ngo n'uwo muntu arasa nabo. Asa nawe. Ngo kandi ngo n'imvugo yiwe iramugaragaza. Aha. None reka tugende ku mvugo z'abapasiteri twebwe twari tuzi bavuga Yesu, bavuga neza. Imvugo basigaye bavuga kugira ngo babone views. Tugeze ngaho ni kubera iki abakristo b'iki gihe batakivuga imvugo za Yesu, atakigenda nk'uko Yesu yagenda, donc atagiseruka mu bantu canke ngo bamubone bavuge ngo uriya muntu arakijijwe. Ariko gusa wamubona hakabamwo gukekeranya, kubera ko nta bimuranga by'uko agifise Yesu muri iki gihe. Ni giki cyokorwa kugira ngo abantu abakristo twamenye Yesu duseruke, yaba mu myambaro, yaba no mu kuvuga, yaba no mu guceceka, babona ati uriya muntu by'ukuri ni umukristo. Byagorana gusa na Yesu utabana nawe. Hari umupapa nkunda cyane w'umusirikare nkunda, kandi nawe ndabizi neza ko ankunda kandi akunda kungira inama. Nkunda umutima we ko akunda Yesu cyane. Uramuzi, nitwa Mvugirana. Ntabwo wagendana, ntabwo abantu bakubonamo Yesu utabana nawe. Impamvu Petero bamenyaga imvugo ye, haleluya, ndumva ntangiye gufashwa. Amen. Impamvu Petero bamumenyeho gati cyakoze imvugo ye iramugaragaza ko abana na Yesu. Ntabwo wagira imvugo ya Yesu udasanga uvugana nawe. Yesu uvugana nawe ryari? Uvugana nawe mu ijambo ry'Imana. Ntabwo waba udaheruka gusoma Bibiliya cyangwa se ngo wegere Imana uvugane n'Imana, umedite, utekereze ku magambo ya Yesu, utekereze ku byo ugiye kuvuga, kubwira abantu ngo abantu bakubonemo Yesu. Oya. Ni mpamvu tubona ibintu byose. Iyo ubona uyu muntu ukamubwira ngo uyu muntu ntaheruka kubana na Yesu, uhita ubyumva ku kanya, kuko abayivuga, abavuga ibiryo yariye, abavuga ati mu byo ati nariye amafiriti nabigirira, turabona ati naragenda hano, ati kanaka naramuhanuriye, ati nubwo yanyibagiwe. Uzabona kenshi hata abantu baranyibagiwe, ati pasiteri kanaka, usanga ari kuvuga pasiteri kanaka, ati uriya yaranyibagiwe. Ani amafoto mfite hano cyangwa se n'ubuhamya ufite
bw'abantu nafashije, sibyo? Nawe uzi hano muri iki gihugu yaba ni Burundi, wari wumva na rimwe nita pati kanaka yaranyibagiwe nta kimfasha? Hoya, kuko njye nakoze umurimo w'Imana gufasha urusengero nkabona ruragiye, nkafasha pasiteri nkabona aragiye. Hari benshi cyane wakoze ibyo wategetse, ibyo nagombaga gukora, nabaye igikoresho Yesu yakoresheje kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugere kure. Urabyumva? Rero kugenda hariya ngo nitapa ibi n'ibi, iyo mu kwitapa abantu baravuga ati uwo muntu ntaheruka kuvuga kubana na Yesu. Kuko arivuga cyane kurusha uko yavuga sebuja. uwo munsi ni ku bintu bimeze, aho kumva abakozi b'Imana bavuga Yesu kugira ngo abantu bakizwe bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Umunsi barivuga bakavuga ibyo bakoze, donc bakirata ibikorwa byabo. Umuntu akaja imbere akavuga ubutumwa, ariko ubwo butumwa ntumvemo Yesu, ukayoboga ikintu ariko aravuga muri ico gihe, kuko ari kuvuga ibyiwe. Abantu uyu munsi nta mpwemu yera bagifise. Nimba hari ikintu gihari ani no kumva undi muntu agutangira ubuhamya. Bibiliya iravuga ngo kuvugwa neza biruta ngo ni nk'amavuta atamye, sibyo? Mu kuvuga ngo iyo utangiye kwivuga abantu ntibakubonamo Yesu, ariko hari imvugo uvuga abantu bakakubonamo Yesu. Niyo byabaye kuri Petero. Ntiyari amenyereye imvugo z'amasega. Yavuze ijambo rimwe gusa abantu bavuga ati uyavuga nkawe, uyagenda nkawe. Rero niyo mpamvu muri iki gihe tutagomba guhindura icyerekezo duharanira views kuko koranabuhanga ngo tureke kuvuga ubutumwa bwiza, ahubwo tuvuge Yesu. N'abantu batubona bavuge bati yo, ubutumwa bwiza wigisha bwaraduhinduye. Bene data, nukuri reka tuvuge Yesu. Muri kino gihe Yesu akwiye kuvugwa. Ko ikoranabuhanga cyane cyane abakobwa bari gupfirayo n'ibiki byose bigati. Iyi koranabuhanga hari impamvu rihari, ni kugira ngo n'abari kure inkuru nziza ya Kristo ibagereho. Ariko twebwe abakozi b'Imana, twebwe abamenye Imana, nitutavuga Yesu ngo abana bacu bahinduke, imiryango hinduke, imiryango iri kwiraja no mu madivorce yongere igaruke, yongere yubaka urugo rwabo, barere abana babo. Nukuri bene data, muri kuja kure y'umurimo w'Imana, kandi muri guhemukira abantu. Rero reka tuvuge Yesu. Niba uzi kuri umukozi w'Imana wahamagariwe kuvuga Yesu, muvuge. Niba wagiyemo ugira ngo uronke amaviews, komereza wironkera amaviews, ukomeze ukutwike, akazi kawe muri no gutwika. Rero n'inama nagira abantu, nagira abakozi b'Imana baje kuri ikoranabuhanga, usanga banarwanirayo, umwe afata undi agasubiza kanaka, undi agafata undi isubiza kanaka. None ugasanga n'abakristo bahindutse abafana b'abapasiteri babo. Birwa batukana, birwa bagira bate, reka mbabwize ukuri yuko iki ni cyo gihe cyo kubasha kugaruka, nkubwije ukuri yuko Imana ishobora kuguha umugisha udasanzwe biciye mu ijambo ry'Imana. Ushobora kuvuga Imana ikaguhera umugisha. Rero niyo mpamvu tugomba gukora iki, tugomba kwitonda kugira ngo Yesu azaduha imigisha. Durangiza ikiganiro nagomba kubaza kino kibazo. Ku bana bacu twobigisha gute gukoresha ikoranabuhanga ntibatume baja mu buyobe? Abana bacu icyo tugomba kubigisha, icya mbere tugomba kubamenyesha ibyiza by'ikoranabuhanga, tubamenyeshe n'ibibi by'ikoranabuhanga.
hari bagenzi banjye dukorana muri bamwe bavuze bati njye nta televiziyo nagura. Ati kakate abana ntabwo urumva abana batangira kureba bya bindi by'isi, bakareba indirimbo z'isi, bakareba amafilime y'isi, bigatuma bayoba. Ariko siko biri. Ani uribuka ko abana bacu twabanje kubigisha, tukabigisha Yesu, tukababwira ngo buri muntu n'umusaraba ntuzumve ko mama cyangwa papa kuko n'abakozi b'Imana ariko kizakujyana mu ijuru. Oya, twabigishije igitabo cy'umugenzi nimero ya mbere n'iya kabiri, tubigisha urugendo rwa Mukristo. Ahantu twatinze ahari ikoranabuhanga, ni ahantu hari iki, ni ahantu hari isoko mburamumaro. Ikoranabuhanga ry'iki gihe bari mu isoko mburamumaro. Abana rero bagiye hariya, iyo utamusobanuriye yuko ubonye titre nk'iyi, ubonye abantu bameze gutya, you scrolling ukomeze,